country tangin lai autonomous district council in Thlanpui nei turatan Thlathar December ni thum hian mi puiten vote thak dona candidate hi bial somni le panga a somriat an oma ZPM hian bial zongjong somni panga an chu kima MNF in candidate somni nein Indian National Congress in bial sompalia candidate an neya BJP in bial soma candidate nein independent chu som le pakhat an ombok ani candidate pahnih omna bial paruk a oma heng bial paruk zinga bial ni Sangau East le Sangau West chu BJP le ZPM in malbeina tur ania bial dang pali Sangau South Lungtian Bualpui West le Longtlai 3 te chu MNF le ZPM te in malbeina tur ani thunga candidate pathum omna bial hi som le pakhat a oma candidate pathum omna bial te chu Cheural Lungpher South Vombuk Longtlai Bazar Longtlai Veng Pui Council Veng Longtlai AOC Chanmari Paithar Diltlang South le Sekul te an nia College Veng Sakei Lui Kon Pui Tuithum Nar le Wathuam Pui te chu candidate pali omna an ni thunga Bualpui East Chongte Pi le Bungtlang South te hi candidate panga omna an nia candidate panga omna te hianin party pali BJP Congress MNF le ZPM ten an chu kima candidate an nei veka an ni ba ka hian independent candidate an ombok ani LADC a hian bial somhi panga a vote singa sangruk zariat somsari le pathum a oma voter tamber na sakei lui biala hian vote sangthum zakwa somkwa le pathum omin vote nei tlemberna Cheural biala vote nei sangkhat zathum somriat le pakhat an oma vote sangkhat atanga sang ni inkar omna bial hi bial som a oma vote sang ni atanga sangthum inkar omna hi bial som le pathum a oma vote sangthum chunglam omna hi bial ni a ombok campaign be pui hi thak chome kania district council in Thana abikin LADC in Thana hian te potila in Than campaign hian avor top hi englai hi nge niang ti hi te thiam a har angrenga candidate turte an han chianga nomination an han file in withdraw du te tana hun atop nu a tak tak thei chuanin englai mai po hianin campaign boru khianin avor top hi a thleng chho deuh rengem o ati theya hemi vote thla khun mai to tak taka te hi chuanin campaign hi ngor taka lakal pui ani rual hianin bial thren khata chuan a hnukhar na lampang deuh to a hianin ngai thei hianin a om chang hi a om ve boka engpo ni sela a om zia bera chuanin LADC in Than a hianin englai po hianin campaign hian a vor to phi a thleng chho deuh renga ni ti a khanin hlom khom tamaila a fuinarin oma campaign na tan hianin manro man langsar ber chu intina luta anmani vote tura midang vaso makha house to house campaign kan ti ang chi kha ani bera candidate le anmani puitu te hianin team thrang te in siamin an bial chunga chunjan zomin an kalkuala in tina te lutin an candidate te vote turin an som thrina hei hi man rohman langsar berle trangkai berpo ni in afriata heng kholaya public meeting le thusei street campaign kan han ti ang chi te press conference ang chi te hi chu abikin Longtlai khopui chunga hi chuanin khriat tur a om zeu zewa abikin thingtlang mun then khata chuan lir thei manga kongzo rally han nei te po hi
campaign man rua langsar tangkai ve boxi te chu ani na chin a oma chu ti chung chuan candidate zong tena an man ro man rim ber le tangkai ber nia lang chu in tina lu ta an mani vote tura som hi ni na riata candidate te chakna bulpui ber hi enge niang ti hi ngai tua tham hi om ve bokina riata heti han ngai tua thuak chuanin political party te chu democracy rama chuanin candidate te nan chakna bulpui ber ani mai lomi ati thei rualin autonomous district council in thana hianin political party hi apoimo chumi rual chia chuanin candidate te chungkua vole wang te poimo na hi mukan thei ani lo apoimo jok hial omange o ti thein bial tam taka chuanin candidate chungkua la vole wang te hi din hun poimo taka hian an dinga amalama kan han soita kan khanin bial som hi panga hian cho rualin vote sangkhat zanga sangkhat zasari tanga sanghi zali sanghi zanga omna borvel inkar kha atamjok ania julaya chuan chung le khat vole wanglunga deutan chuanin an bul tanna kha an vote humsa kha asang sa hrimhrima tin midang vote han khonkhoma an che chuak turatan pokhanin tangkaina tam tak an neya chuanin in thlan puya hian candidate tena an chakna bulpui le poimo ber zingami chu an mani candidate le an chung khat vole wang te hi an ni mai omange tin amu theya political party te in beina a hi chu afun na kor alang lian ber angin alang lo thei lowa a chung ril tak ai ro chuan chung khat vole wang te in beina ania nena an chan theina poimo tak po nin a hriatani bial som hi panga hianin bial ngai nom deuh turi atam riau maya trumdang in thlan anglo takin tun autonomous district council lai adc in thlan tur hi thlir thiam po a harna chin a oma state Mizorama ZPM sarkar lai ania LADC BJP le MNF thok dongin sarkar na an von lai ani thunga hei wang hianin tun trum in thlan tur po hi riat thiam ahara tunge chakanga tunge dingchang ang ti po hi tun din huna chuan han hu thiam mai ahara chumi rual chuan bial ngai dom deuh tur hi chu om sa ve hrim hian a hriata ei longtlai veng pui bial hi vote sang hi za somsari pakhat omna ania chief executive member te po lo ni to tuna LADC chairman ni lai bial tu MDC UVL huaka MNF chu angaya bial ngaya hian ading le a UVL huaka hi tumruk lai mai MDC tan thlan tlin alo ni to a he biala tho hianin Mizoram Pradesh Congress Committee Vice President Longtlai West BL2 MLA LADC po Chief Executive Member te po lo ni to pusi ngun lian chunga chu Congress ticketin ading boka pusi ngun lian chunga hi MDC tan pon trumnga lai mai thlantlin alo ni ve to a ten MLA trum thum thlantlin ani to boka he bial hi bial thliron jingmi turni na langa tin an ni pani ba ka hian ZPM lam atangin pulal lom sanga pagiak tha le pahoi har tak mai om boka longtlai veng pui bial hi chu in thlan campaign lai po ni sela result puan thleng po ngai ven zui mi pui tena an thliron tur bial ni hian arin oma ti chuan pai thar bial po hi bial ngai nom tak tur ani pha karin oma ZPM MDC ni chunga ZPM in
official candidate ta na an nol tak chief executive member te po lo ni to puvizir sang bial ani apai thar hi ZPM in ticket an pek lo nu khan puvizir sang hian independent in pai thar bial hi achua elai bial hi bial ngai nom tak tur po ani na rin oma candidate dang pahni te mel thar ve MDC in than a lading ngai lo ania congress atangin pulal lian vuta nia ZPM atang hian uke zozam lian ate an ompoka party pahni in beina kara independent candidate pakhat puvizir sanga ombok tina ni chu elai bial hi angai nom ve hrimang tin bial dang pakhat LADC chief executive member lo ni to ZPM MDC ni lai puti zaku ngai hi abial ngai vombu biala ZPM ticket hian ading elai bial po hi a result te po fiat cha kombial tak ani na rin oma hei ba ga hian longtlai AOC bial po hi soi mai leithe ani lo na chin na oma politics kalphunga chuizui tur tam tak ngai nom tam tak he bial chunga hian om rualin tun tumbi ka hian thalai viak tha pahni ZPM MDC nilai helai bial tu MDC pu LR ding lian a chin za he ZPM ticketin ading MNF lampang atang hianin MDC nilai tho pulal than moi call ni ading boka bial ngai nom tak tur po nin arin ombok LADC in than puya hian anol puin mi pui hian politics hi an hoi deuh veka ruai tu tha tan tunge niang tunge min bial tu tan hian thang ti hi in tina ti tui ber pakhat ania lai district mi pui ten an ruai tu ram ruai tu than na konga hian rilru le an theina zong sengin ngai tu na hi an hmang thina hei hi democracy ro puina le hlutna lan chuana pakhat po nin a hriat ane